Ngibingelele kuphina kuphila kufinyela khona le channel ethi unqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana einkundleni zokuxhumana. Into eyenzakalayo laphana wenganza kwethu masibheka ezithinta umaskandi laphana wenganza kwethu uthuse abaningi ukhuzani umfoka Mpongose ngenkathi ebhala ipost yakhe laphana namhlanje ekseni laphana wenganza kwethu edlulisa amazwi enduduzo laphana wenganza kwethu emndenini wembangi yakhe laphana owumthandeni umfoka Manqele laphana wenganza kwethu esaziyo laphana wenganza kwethu ukuthi izolo kuvele indaba laphana ezibhlungu ukuthi uma wakhe uMashando akasekho emhlabeni laphana ke nganza kwethu lokhana kwenzile ukhuzani ukhombise ubudoda kakhulu laphana wenganza kwethu lapha aveze khona ukuthi akanayo inzondo yeqiniso laphana wenganza kwethu kunalokho uvezela abalandeli laphana wenganza kwethu ukuthi lokhu okwenzakalayo lokho laphana ukuthi bangcofane into nje eyibhizinisi laphana wenganza. Khumbula ukuthi umthandeni futhi ukhona laphana kwipost yomcimbi igcwalisa ipicnic. Khumbula igcwalisa ipicnic laphana wenganza kwethu ihlelwa uyena ukhuzani laphana wenganza kwethu. Ucacela nanoma abobani laphana wenganza kwethu ukuthi kahle kahle kwenzakalani kule game kaMaskandi. Ake sidibane ku-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe luthini uvo lwakho laphana. Mawumusha ngiyacela subscribe cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo